Namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course ta hi le Gagash ya loyi nga ta hi khe n'wi linka na kokwani Fonyonyo, and then from there ta hi khe hundza ya ka kokwani Africa. La ti nga ku vuyeni swinene nga ta hi khe hi linka na boto wa Mr Post na Mr Post kwala na va Gagash ku Busy Blind, and then makumu of course ta hi khe hi hetela hi timhaka ta Small Nkovani, hayi Sergeant la Rikhodzo, hayi va yi addressini mhaka leyi, so hi ta hi khe hi twa ku veri yini veri timhaka yi tingana. So kuna a funny video hayi sunguli hi yona leyi before swo tala Gagash ka fika posta la on his account, so ya fika tsala ku hi ta hlangana hi 27 December Diamond Walk, even then a fika a veka la humba leyi ne. Yeah, let's go. Chauke Shaumba Humba. Kokwani Chauke, is this you? Is that you? Kokwani Chauke yomula lava na. Hey. Kunga ku ri n'wina Chauke na miri va rhanga va teka swinkhovha va swi tisa Diamond Walk, ku nga va ku ri ku na meseni rhumeriwe tihumba na a na ha tshembi ndhawu leyi ku va swi tile ku ta teka raptor. Hi ri heteni mhaka leyi, yi ri heteni. Mana hi kokwani Fonyonyo hayi hi swi teka personal yi respondeni kwala ndzeni. Fika hi vona yi tsala ku proper ya whatever. Masipala wa mina leyi humba ha yona kahle humba ya chava semende leyi yo va ya va thakati a ni kanakana proper things. Leswi of course yi nga vi hi tsala swona kwala ni Fonyonyo, hayi a ko va intro njhe hayi a va yi twa kokwani Fonyonyo xi lumba kha xi pfurhetela Gagash laha. Then vese hi taka kokwani Africa vhele ma swi tiva ku yi fambisana mani. Ni vone like yi poste around 9 posts within 2 days sort of, a hi nga se kota ku update because ti nga heleli ti-post ta kona, but swi komba ku swi ya hi minyana. So post yi sungule hi leyi post yi tsala ku n'wana sis yi vekela this image, so it's implying ku ri this is Mr Post a ha ri ntsongo obviously. Ni ku okay. And then he clapped back on Gagash. Mukani Gagash a chingeni previous la kombisa ku yi tholethele hi nkoti na hi tlhe yi kombisa swona. Even then ifika yi vekela this image ni vona yi nga na quality ngopfu laha. So loko fika hi cheka the image ha swona ku hayi hava xi ri Gagash a hi swa Swikwembu, hayi hava xi ri ku havexela. So hongo ku nganga yin'we ya matimba sort of, a powerful sangoma sort of. Ya kambe ka boto Mr Post ani swi mi swi tiva ku yi tlhe yi bana boto Mr Post, a ni to ku boto Mr Post yo dyoha hina yi va kha biwa. Swi yi kombisa wa yi tekela M3 nsati kam ku ya hi yona of course yi nga fika yi tsala swona kwalano, yi fika yi vekela boto wa sungo Mr Post kwalano. Okay, ku Busy Blind a swi heleli tlhe yi vuya hi n'wana post kwala yi ku ho vona hi matino ku ri I munhu, sesi a yi na voko shame. Phela loko sesi a yi na voko shame yi vula sesi wa yena ku sesi wa yena va na voko like in terms of vana lava nga bebula and stuff like that. So image yakho leyi yi vula ku Facebook ya bora, kasi why nga swi koti ku zooma Facebook ya bora ya. Yi vekela this image ya black dark as you can see kwala. Swi helelangi tlhe ya mahlweni still fika yi kombisa ku wena ni khome hi mbilu, swi nge fambi swa wena mzaha, mina ni Xikwembu xa wena. Swin'we vuloyi mos kokwani Africa swin'we I vuloyi i ncini swi mi swi endlaka mara. Yi tlhe yi ve hi n'wana post as you can see vekela boto Mr Post again ka ri yi jikajiki vo yi cincacinca ni vo se na boxa nsati wa wena i byela na o wena loyi nga tshembi vutisa a bele hayi tlhelo ya yin'wana yi ku ka vana va sesi ku phapha lava mbirhi lavan'wana loko va ku malume va hetini
So swi clear yi holova na vona yi holova na Mr Post na boti wakwe hi leswi nga n'wi lekeni in overall se hi khicheka se yi ri lavan'wana va family a hi holovi na vona in overall ha mi twa kwana Afrika maybe hi yin'wana post ku mzaya unblokini ende a yi khomenta ku dlaya ka tipost ta Mr Post a yi tshama yi be nhlamba yin'wana a va endle kahle loko ri mpela yi blokiwini kombela mi ni byela yena ku na n'wi challenge hi boxing hi December ni n'wi lava hi ta vuswa n'wana sesi please i ni dele ngopfu wura leswi hi nga fika hi koma leswi mi ngo ti mi lava ku n'wi napa hi kokwana Afrika okay so swo jika swilo hina hi te hi lava album na swi swa yeza hi huma album ya n'wina yo dyoha vhele mi ya ku dyoheni so a hi kombela album yo dyoha kwalani hi ta twa timhaka and then vhese khe hi tlhelela manjheni ka timhaka ta Small Nkovani ya le Giyana update hi ndleni previous mi nga mi swi voneni hi khe hi kanetana na swona ku hi swi rhongo ngopfu leswi nga ku humeleleni laha ma vona mhaka leyi ha kona hayi swi tikomba maphorisa ya le Giyana va ri ku swi landzeriseni swinene ya because ku ve na an interview ya Sergeant Rikhotso va kha va hi hlamusela ku ndleka yini kahle le Giyana leyi vona mhaka leyi nga ndliwa vhele eka GCR FM so hi ta hi khe hi pfula laniwani. Oh, by the way, GCR yi ve movha le for those maybe a mi nga va swi tivi yi ve movha le a yi ri kona khale le yi le beseka le ndzhaku ka kereke leyi nga kona leya hambi ya ha ri ya Bushirikeni that church yi nga kona le yi behind there kahle mi ngheni patu leri va ku kha ri ta after that church na mhaka leyi ni ngo zama ku yi kombisa nyana yi ve yi movha le and stuff like that ni ngo zama ku yi kombisa and stuff like that yeah so it's actually behind this church mi yi vonaku la mi vonaku here eko vanda sako yele vango kopela soso la yeah after this church yi le ndzhaku kahle so mi ngheni patu leri ri landzelaku laha ku na road ri va ku kha ri landzela la kona mi nghenaka hi kona ku mi la ku ya ka GCR this road and follow it ko ku vhele masiku lawa a ni ku na mepe munhu o tirhisa mepe munhu o tirhisa mepe ku laha landzela patu leri i fike i jikela mi ri njhani hi hlayisekile ya ku ri Small Nkova ya Sergeant mi yirise ti-grand form kumbe ti-radio leswaku hey ti nga bi ti-gram amakaya vana va le tsaleni ka xikambelo even then vana va suka va ya ti endlela gigi adorobeni a va onhangi nhundzu a va ri ku tlangeleni mi ri yini n'we tani hi xiphorisa hi mhaka leyi inkomu khalanga mi nge hi sungula hi kombisa ku swilo leswi mi vulavulaka hi swona i swilo leswi impela ka nkarhi wa sweswi hi nga swi tiyisisaka swi humelerile aka doroba ra hina ra Giyana lexi nga humelela i ku mi ta tsundzuka mahaxi ku tanihi maphorisa hi na tirhelo ro hambana siku na siku loko rixa ha kunguhata ku hi ya tirha yini kwini hi tirhisa ku yini se hi siku leri hi vulavulaka hi rona mahaxi nhlayo le henhla ya maphorisa ya hina a va ri aka Xitlakati laha a ku ri na ntirho lowu a wu katsa na Hosi Dzumeri mi ta tsundzuka ku miganga liya i miganga leyi nga kule swinene ka mpfhuka wo leha loko hi langutisana la a Giyana se nhlayo le henhla ya maphorisa a ya ri kwaleni kambe hi nkarhi lowu hi nga vuya hi woho ikolomi ya ka vo past 7 kumbe ka 8 hi ve hi kuma ku aka swiyenge swa mabulu ku kombisiwa ku a ku ri na gigi leyi a yi ri kona adorobeni loko hi landzelerisa hi ya kuma ku i va nhlayo le henhla ya vanhu lava a va ri laha i vana va xikolo ku endleke yini a hi zangi hi swi twisisa ro siku ro rero kambe muhaxi loko mi kha mi langusa aka swiyenge swa mabulu mikandziyiso ya tivhidiyo leyi yi nga kumeka yi ri kona yi kombisa ku ku na vana vo tala lava a va ri ku cineni laha ma va vona va khome na mabyala leswi ku nga ri ki xihundla laha a Giyana ya hina ku kumeka munhu a karhi a nwa byala aka ndhawu ya mani na mani i nandzu kambe khalanga lexi nga fika xi humelela i ku hi ve hi ya kuma ku na vanhu lava nga kumeka va fika aka ndhawu yo karhi va paka timovha leti ti nga na ti-radio letikulu ti-amplify letiya to chaya ingaku ti tlula na swipikara leswi ku ciniwaka hi swona a tikhombeni ku fika ku pfuleriwa ivi hi vona vana va xikolo va karhi va cina van'wana va nghena na mabyala hi vona kwalayana van'wana va mbale na tinopisi van'wana vo basuluka van'wana va kahle mi nga swi twisisi kahle ka yini
Mahashi hi kotile ku ti vona tinyiko ta vana va hina ku va cina hambileswi aka ndhawu yi nga tshamisekangiki rero loko ri karhi ri fika ri hangalaka hi ndlela yeleyo ri fikerisa nkavanyeto swinene aka Mopani District Commissioner Major General Will Mashava xikan'we na Station Commander Bagiyani laha kusuka tolo kumbexani kusuka ro siku rorero endzhaku loko hi ta va hi swi twile loko ha kombisa ha ri kwale hi ve hi rhumela tivhene ta hina ta maphorisa lava nga aka ndhawu liya kamba ku fikeni ka vona vanhu va fike va tsutsuma va hangalaka hi ndlela yaleyo ene se tivhene leti a hi ti withdrawa aka yin'wana ya migingiriko leyi a va languseriwe ku va va yi endla ro siku rorero. Ya so mhaka yeleyo guys, so after loko vona ku busy swinene le giyana ku loko cinacini ku hundzuluka ko vanhu va ve va acta maphorisa same exact date tanihileswi ni nga ku xitweni kwalani va ve va acta le loko se va fika le fuya ku tsutsumiwa laha 7 leyi va hi vulaka liya na madyambu kwani vo tala hi vone na video clips ta na madyambu laha ende na nkarhi wa kombisela ku ri 6:42 se va le ku kombiseni ku loyi ku voma 7 ha va koti ku va va tsutsuma va la 7-8 se a swi nga ha ri ku humeleleni swilo leswiwa laha. Mahashi vulavisisi bya hina byi komba ku na vanhu lava kumekaka va ri dorobeni va karhi vanhu va byala ku ka ndhawu yaliya ene loko hi landzelerisa na le ka mikandziyiso ya tivhidiyo hi va hi karhi hi va vona mi ta tsundzuka Mahashi ku a hi minkarhi hinkwayo hi nga ta kumeka aka tindhawu hinkwato hi nkarhi wun'we kambe doroba hi ri rhangisa ngopfu emahlweni i ndhawu leyi hi prioritizaka kambe ku xiyimo xa muxaka lowu khalanga xi nga tshuka xi hi tlunye tihlo a hi nga xi languselanga tanihi maphorisa ya xifundza xa Mopani kumbe xa Giyani. Khalanga lexi nga humelela i ku endzhaku ka sweswo namuntlha mixo lowu hi vulavulaka hi ve na nhlengeletano na vateki va swinepe lahaya adorobeni ku va hi langusa ku nga ku endleka yini ku kuma ku ti-complaint to tala ta vaakatiko loko va karhi va hi byela vanhu va Giyani va hlundzuke swinene ntiyiso va twa ku vava i Giyani ya hina na vona ku na vana lava tekaka swinepe lahaya vantshwa lava tekaka swinepe hi vo va xavetelaka mabyala va fola layini lahaya va sungula ku xavetela mabyala ene Khalanga loko swi ri hi ndlela yaleyo i ntiyiso va fanele va khomiwa va khoma kambe loko munhu a khomiwa ku kumeka a karhi a khomeriwe ku kumeka a karhi a nwa byala aka ndhawu ya mani na mani i tlhela a nyikiwa na option yo a hakela mali a vuya hi leswi vaakatiko mkhomeli a tlela xitokisini hi ku yi ta humelela na le khoto kambe o tshuka a endle swilo leswi nga na hansa kumbe a endle madzolonga hi nkarhi lowu maphorisa ya lava ku n'wi khoma hi wona hi boheka ku va hi n'wi khoma hi n'wi yisa a switokisini ivi hina na yena hi ta hi ya hlangana a khoto se Khalanga hi leswi nga fambisa swona hi mugivera kambe hi ku rhumiwa hi vufambisi bya xitichi xa Giyani hi ku la ta tiyisisa swinene ku mhangu leyi hi vonile i ntiyiso yi hi tlunye tihlo hi langusile kambe Khalanga i vutihlamuleri bya hina tanihi maphorisa ku vona ku doroba ra hina ri hlayisekile hi nga ta garantiya kwala hi tiyisisa kwala ka xiyanimoya swi nge hi pfuki swi humelerile swilo leswiya. Okay. Lava va nga swi endla loko ku ri ka va dya khisimusi va dyile ri herile va khisimusi ra vona ra 2025 loko ku ri ka va kunguhata ku va ta ri dyisa leswiya va ri dye va tlhela va fika va kuma siku rero hi yo mhaka wun'wana hi khotile kukwalaho ka yini mi ku nkawa wu ta hupa raha ntiyiso loko munhu a kunguhate ku endla swo karhi swi nga fambi hi ndlela yena swi vula tano sweswi hi vulavulaka Mahashi mixo wa namuntlha tivhele ta hina se ti sungurile Station Commander Brigadier Sarakwana va hi vitanile mixo wa namuntlha a hi ri na nhlengeletano a xitichini kusuka hi awara ya 10 ku fikela sweswi hi nga huma loko hi ta kwala aka xiyanimoya ku ri ku la ta vona ku hi fanele hi endla yini ene a hi nge focus lahaya Khalanga hi timhaka ta ku hi ta va languse lahaya ivi mi kuma ku va suka kumbexani tigigi letiya ti endleriwa ka tin'wani ta tindhawu i xikombiso xa ku maphorisa hi khome ku tika ku fika kwihi kambe a hi tikeriwa hi lava vuxokoxoko aka vaakatiko loko hi khome ku tika i ku va vaakatiko va ala ku hi nyika vuxokoxoko a hi nge ro siku rorero Khalanga loko swa ha ku sungula ku lo va na loyi a nga tlakula foni a hi fonela ku maphorisa u bexe leyi nga ku ndliweni la kambe mi te i Nkovane Giyani mi te sweswiwani small Nkovane lexi se xi nga ndliwa aka ndhawu leyi a hi ta va nkarhi walowo hi fikile kumbe hi withdraw tivhene ta hina lomu a ti ri kona ku famba mi ya fika mi kota ku vona ku ndhawu leyi yi va yi ri na ntshamiseko. Van'wani va vaakatiko Khalanga va kombisa ku ndhawu liya ku na ndhawu yo xavisa byala mi nge hi tlhela swi basisa kahle ku muxavisi wa xihuku ka ndhawu liya i xavisa ku fana na ndhawu yin'wana na yin'wana ene wa la ku fika sweswi loko hi langusa compliance na va ka liquor board hi fika hi kuma ku wa landzelela i na tilayisense timbirhi on consumption na off consumption ti pfumelaka ku munhu wa xava a nwela kwalaya munhu wa xava a famba kambe a hi vutihlamuleri bya n'winyi wa ndhawu ku munhu i xava a endla nandzu wo nwela byala ka ndhawu ya mani na mani kwihi hi yo mhaka hi nga katsi vanhu lava mi kuma ku a va va ngena xiave aka mhaka leyi
leyi langutisela na hina xikan'we na vantshwa va hina se nkarhi loko va nhlengeletano lava va tikhamera hi vulavule na vona khalanga mi nga ti vutisa ku hikokwalaho ka yini na loko hi fika hi nga fikangi hi tumbuluxa vanhu lava hi va khoma namuntlha a hi ta vi tshamela ka xiyanimoya hi karhi hi vulavula timhaka ta ku ve ri maphorisa va xanise vanhu ku na police brutality because a ni vanhu lavaya xo sungula khalanga se a va nwini and loko a hi lo fika hangalasa van'wana va ta tsutsuma va wa van'wana va vaviseka ivi namuntlha hi tshamela ka xiyanimoya ku ya va mhaka yo maphorisa ya xanisa vaakatiko kambe hi nga tiyisisa khalanga ku a yi tiva mhaka yeleyo hi ta tirhana na yona lexi garantiyaku xona aka vaakatiko va Giyani i ntiyiso loko ku ri ku nkawa wu ta fanele wu hupa rhani wu ta wu hupa loko ku ri ku laha wu fanele ku khomi kona wu nga khomi kahle swi ta va swi ri tano i xitsonga xo enta xexo ntiyiso wa mhaka i ku va nga chavi ku ta dorobeni ra hina ra Giyani yi hlayiseke ngopfu loko va vona milandzu yin'wana yi endleka a va hi mangalaleli kumbexana a va hi lumi ndlela loko hi ku yi hlayisekile hi vula ku gigi ya muxaka luwa a va nge hi pfuki va yi vonile loko vo yi twa ku yi kona a va swi tivi ku na vanhu lava nga ta va va khomiwile loko vanhu va la ta endla ti-event khalanga ku endlela ku va swi tiva un'wana na un'wana i na mfanelo yo va a endla xo sungula i ku va a tsala papila a kombisa ndhawu leyi a lavaka la ta endla gigi ya yena kona a tsala papila a ri yisa ka masipala va ka masipala va ta n'wi byela that's why na mukondleteri wa ntirho lowa wa mugivela ha ri ku hlotana na yena hi mahlo yo tshuka hi ku sweswi ti-radio hinkwato khalanga loko ni ta laha sweswi hi huma ka Munghana Lonene loko tolo kunene a hi ri ka tin'wana ta ti-radio sweswi na va Vision FM va le ku hi laveni ku komba ku vayingiseri va n'wina hinkwavo va more interested ku va va la ta twisisa ku endleke yini hi ro siku ra rero kambe va khensa Giyani Community Radio loko mi hi nyike nkarhi wo fana na lowu ku va hi ta kota ku va hi tiyisisa aka vatshami va Giyani aka vaakatiko va Giyani tshunxekani i ntiyiso swi hi tlunye tihlo hi kun'wana nga ti vutisaka swi ri mo ka mi nga patroli swi ri mo ka mi nga hindlangi hi kona ku na swivutiso swo tala leswi va nga tshukaka va swi vutisa mara un'wana a nga vula ku vhene la nga na ntiyiso ta vula ku vhene ni yi vonile a yi ri ka xitakata vhene ni yi vonile a yi ri ka hlomela yi ta aku pfuneni ka mina hi leswi nga endlisa swona khalanga ha tiyisisa swi nge humeleli vaakatiko ha tiyisisa Ndhavusi ta Siyandhani Ndhavusi ta Ngove Hosi Thomo Hosi Kakhala Hosi Maswanganyi Hosi Nhlaniki Hosi Ndengeza Hosi Humu Hosi Dzumeri tihosi ta hina hinkwato Hosi Mahumani na va Hosi Makhuva hinkwenu mi nga chuhi ene ha kombela ku leswi nga ndzaku vahlayi va Ndhavusi na va Hosinkulu i ku loko mi vona ku ri na tihuwa emugangeni ya n'wina hi byeleni sweswi wun'wana khalanga i fonini a ku aka nkulu ka yin'wana ya tindhawu hi nge vuli nakona a ku ri ku chayeni ka radio ene hi tayo se loko vaakatiko ku ri va beriwa huwa va miyela swi vula ku va ku ri xiphiqo xikulukumba ngopfu va pfumela ku milandzu yo endleka la emahlweni ka vona Go i ntiyiso mi ka mi swi voni ku na ti-pictures ti kha ti trenda swinene va kha va mita na vanhu va tikhamera laha la ku hi vona nguva na vo va swi kondletela swi kha ku xawaxawa byala kwalaya mara ku hayi for now va tweriwini a va khomiwangi na vona vo nyikiwa a warning ku na nawu wa kona ni twa wu ri weak because tanihileswi mi nga swi twa va hlamusela va ri swo koteka ku i tlhe i huma so loko munhu a swi koteka yini a dyanyi na boncisi mani vhiki nyana so nawu vhele nawu swa koteka ku munhu a huma hi same day loko a khomiwini hi nandzu luwa no ni nga tiku i fine mali muni but ya u kota ku a yi huma so nkarhi wun'wana hi justice system nge soli maphorisa hi to sola wo nawu ku na wo kho weak ku munhu hambi wo va a nwise kuyini ku khomiwa wa swi kota ku hakela i fine i tlhe i huma ku tlhe ku nga swi nga hela hi nawu wo yi khoma yi tekiwa na ti-fingerprint swi ri ne okay swa twisiseka swa twisiseka na ndhawu to nwa byala ti tele van'wana mi tlhe mi mixela ku na un'wana nga ngura tlhela mixela na tin'wana kwala ni kota ku va ni hi tracer ndhawu liya kambe where is it ti tele tindhawu to nwela byala a ni previous laha hi kombiseni tin'wana na ku a xi fiki lexa Google Map a xi fiki straight mara a xa fika nyana it's here na ku ngo nwa byala it's somewhere here I'm not sure if xi ta kota ku xi komba here I'm not really sure a xi koti ku komba kahle ya kun'wana la kanu kun'wana laha very village rama something ya kanu or xi nga kombe hala kun'wana I don't know ku xi ya kombisa ku yini laha a xi serious a ka ni vona kwalaha ka ni ho hi nghene hala ka ni vona kona so tindhawu to nwela ti tele it's not an excuse ku ya ndliwa swilo leswiya and laha futhi ka ha ri vo ma-7 kwalaha so I excuse ne hi laha ka ni vona la very village or rama no i side ra hala ka inani ka khale ka FNB no ka nweriwa na la and stuff like that and as previous stated ku
to make matters worse kokwalaha kha ku nwela kusuhana kokwalaha a va ri kona kwalaha yi kona ndhawu yo vanhu va nghena va nwela laha koko a ni tiku nga ku pfariwa nkarhi muni but I'm saying ku ka nweriwa laha ndzeni tanihileswi va kha va kombisa laha sergeant ka nweriwa laha ndzeni la ku na ndhawu la so ku hansi vo hi delela leswi swi ndla va la ku biwa va hisa laha swo rhongo leswi nga ndliwa laha hi timise ti-community ta hina kumbexani vaakatiko ti-radio hikuva vana va xikolo va fanele va hlaya mara ka mikandziyiso leya ya tivhidiyo mi vona vana va xikolo lava nga mbala yunifomo ya le risinga mi vona vana va xikolo lava nga mbala yunifomo ya le kheto leswi ti komba kahle ku ha ri na probleme na vana lava va nga twiki va nga swi twisiseki ku va lava yini evuton'wini khalanga indlopfu ya hina hinkwenu a ya maphorisa yi lava na vatswari i n'wana wa mani loyi a nga mbala yunifomo hi ku loko mo vana lava a va daku hi yini a va nyikiwangi mali hi maphorisa ku va ya hlengeletana laya va daku ku na mutswari un'wana munhu a nga tlangeki phati ya yena ya vutswari kumbe ku na mutswari loyi a nga hluleka a beburile mara n'wana a nga wutwi leswiya swa va swi vitanaka hambi hi Xitsonga tala va ri tirha kona nkarhi lowu taka loko hi vuya ka xiyanimoya se khalanga ku va ku ri xiphiqo hi timhaka ta ku loko ku ri ku vanhu hi nga swi koti ku va hi lawula vana hi ku swilo hinkwaswo swi ta swi tshikela maphorisa na hina hi ri maphorisa hi ta feyila hi mhaka ya ku vaakatiko a va hi nyiki sapoto se a hi khomaneni swi suka swi humelerile mi vona ndhawu liya kumbexani va vona tinhlengeletano ta muxaka lowa ti lava ku sungula a va hi lumi ndleve nhlengeletano leyi nga va na yona na vafana lava ya khalanga hi ku gimeta hi fikelele ka xiboho xa ku va fane va hi pfuna ku vona ku hava na munhu na wun'we loyi a kumekaka a ri karhi a chayisa radio aka ndhawu liya lava tikhamera tlhari ku radio yi chaya loko hi timise radio aka khashana yi ta yi ta lava yini edorobeni ra hina ra giyani yi ta yi ta rhasa ku yi hlengeleta vanhu hi yo mhaka hi ku tigiga ti kona switandini vona na twa radio vana va hina ku komba ku leswi nga tala mihleketweni ya vona i ti-radio va ya cina so loko hi va byerile ku va fane va hi pfuna sweswi ku vona ku laha taku na pholo ya yena ya swipikara hambi mali ya peceni hambi mali yo ba mabuno hambi i ya yini a va hi lumi ndleve hi vulavurini na va ka masipala breakdown ya hina yi ready hi siku rero va ta kota ku vona mihlolo ku radio movha yi ta wu thowa ivi a ya wu teka hi 5000 leyi loko ku ri ku swi tsandza movha wu ta dyiwa hi ndlela yaleyo ku ya hi leswi hi nga ta ndla vulavisisi hi kota ku vona ku hina tanihi maphorisa hi nga kota ku teka tindlela tihi ku va hi hetelela hi wina movha wolowo se hi ku gimeta vatswari a hi tlhogomeleni vana va hina loko va ya dorobeni a hi tiveni ku va endla yini va nga to add to this leswi vula ntsena ku loko wo vona munhu kwalaha vheri a ni hi yona hotspot ya kona liya a ri karhi a bisa music hi xiyimo xa le henhla swinene kwalaha swi simbulungo ho ti tekela video a kha a nga swi tekeli enhlokweni ni tekela video tekana number plate ya movha i swi yisa ka maphorisa yisa ka maphorisa that video vona va ta kota ku va u lavisisa movha luwa lava nga ta wu kumela kona wu ta thowiwa as long a ni ku ta ku na evidence yo akhabaho a swi ndleketani nghene hina yi va kahle loko munhu u n'wi kuma kha bisa music la giyani laha a hi bela howa laha for no reason leswo a fika a paka wa swi vona swa tikomba ku vheri munhu loyi yo paka hayi leswi munhu a kha a hindza yes a lo paka swi kha swi tikomba ku yes ko ku guruvhiweni hi teka video laha ya ku laveka video yi ta yi na audio evidence swi yisiwa maphorisa va ta n'wi lavisa munhu lowa va ta dila na yena movha va ta wu thowa yes hambi u tlhe i n'wi vona kambe va ta wu thowa yi ta humesa 5000 rand in that way swi ta kha swi tirha swi ta kha swi va kahle ma vona mhaka leyiwa swi ta kha swi va kahle alright yeah let's go hi na phone leyi nga kona CSC nambara ya yona ku nga 073 637 8653 lero loko a vo no fonela nambara yaleyo va ku hayi leswi ku na nhlengeletano yin'wana la giyani la a yi twisisi a swi endli ku ri hava la nga yiveriwa cellphone siku leriya vango ka va nga ti va chava kule a swi endli ku na un'wana munhu la nga mi twisiwa ku va va hi tlhelo rin'wana ene ku na vakhegula va fanele vakhegula va hina loko va ta dorobeni khalanga va ya hindza a xikarhi ka genge leyi yi khi yi cina yi mbala na ti-brandwood mi tshama wu vona mfana wa 2009 most wa ku brandwood mburuku ya ri mbala swiyani a va ti dyondzisi tinyiko to cina va na tona a va yini swikambelo swi ta hela ene loko vo rheta khalanga ku fana na leswi nga kombisa swona nkawa wu ta huparhaka va ku va ta dorobeni ra hina for pens down va ta vona mihlolo a tiyisisa a xi hundla hi redi vambe ngoma ha swi tiva ku swikambelo swi hela rini ene sweswi kayakaya hi to landza lavaya va red badge va ka pops hi fika ku pfuneni ene loko se va hi pfuna lavaya ku ta va ku ri na problem hi ku lavaya va tirha va dila hi crowd ka laha mutswari la nga ta ta kha rila ku hey n'wana wa mina i biwe hi rhabako leti i biwe a ri kwini
hikuva a nga buwa kona loko ku ri ku maphorisa ya hina ya fanele ya tirhisa tramba bullet hi laha ku va ku ri na hansahansa se vatswari sweswi a hi tlhogomeleni vana hina hi tiva ku vona ve le ku tsaleni khana ngoma to va hi taka tivhene ti yisa ti-campaign hi ya patrol ti-camp hi tiva ku va nge hi phinde na vana va ya va tikhamera hinkwavo se hi na list ya vona hi tiva ku hi va mani ene hi la ta sungula hi nyika xikombiso hi vona ku na un'wana wo ringana na mehe hi miri hi ngo ku voni vito ne yaloye yena hi ta picture yin'wana na yin'wana mbona ku yena Onima ku vuriwa ngo yaleyo yi le ku trend everywhere yi le ku trendeni loko va kha va vula laveri yi nga tseleka gigi a ni to ku why mara yo dyoha yini mara ngo yi le ku trendeni everywhere ngwenya yaleyo ya miri yo yi nga ku trend everywhere lomu cheka even vo Facebook yo yi nga ku trendeni ku hi yona mutseleki wa gigi ayi ta vuya xigazini hi leswo mara a khensa swinene loko mi hi nyike nkarhi a tiyisisa mani gaveni tanani giyani mi nga chava kokwani phasale hayi I think mhaka yi twarini so answer yale from maphorisa ve ri hi va pfuna loko hi vona swin'wana ha va pfuna teka video yisa maphoriseni va sukela ku bayiza va fana lava la giyani la wa teka video la ya movha lowu nga ta fika wu ba huwa la ni huwa leyi yisiwaka ka movha phela hi fike hi languta na sweswo you see na lava byalabyala la koko swi ta teka yena ku tracer munhu in that case sweswi nga fita ku va i ya i fonela maphorisa la vana mhaka leswi nga fita in that way so loko la ku mangala nandzu mepoko kahle i ku tirhisa mepe police station ya hina vhele yi kona kambe mani i section A yi le section A police station ya hina vana mhaka leyi it's basically after the mall after mall leyi ya hina leyi ngheni patu leri nga kona a hi ngo tirhisa inani circle leyi hala ka right hala loko hi kha tirhisa this other circle loko yi ta hi hala mahlweni ka mall hala patu ri taku hi le makumu hala hi rona fambaku hi ro loko i khiya a police station and stuff like that mama ku hlupha i did that road ri taku hi le makumu ri riya fambi hi rona i khindlela ku ya hala swibedhlele and stuff like that fambi that road i fambi straight line a ndhawu yo hlupha kahle a ndhawu yo hlupha load please load kahle nto hi loko swi hanele ka home affairs hi le kusuhani ka home affairs le xiphoriseni le a ndhawu yo hlupha loko i ya kona ka maphorisa ya hina ku loko i la ku mangala nandzu and stuff like that hi le kusuhani ka home affairs in case if I in a video or maybe nga va contact maybe va nga ku nyiketa number phone leyi nga chela ku WhatsApp video I guess naswo swi nga endla naswona sweswo ya swi nga va kahle that way so ya maphorisa ni le kusuhani ka home affairs ndhawu yo hlupha ni just ku tirhisa map no bastard kahle i ku tirhisa street line xa le ka circle liya ya le mahlweni ka mall eze yi ta humelela ka subs la vona mhaka leyi leswi loko ri amukela subscribe ni ta kombela mi teka